Hi guys! Good morning everyone. Once again, me and cherrybel. And today guys, nalipay ko og dako kay makasave ko sa ang pangsudan. Makagasto ra kog 18 pesos nga noodles, isagol sa kamunggay nga ang giharos gahapon. Bali og 1 week, makasave ko og biskot ni sisiwang. Narag noodles nga giharos, noodles. Narag kamunggay nga giharos gahapon. Butangan og noodles 18 ray gasto. Nakasave pagpila ka kananan. Daghan man to. Pila pa ka kananan ag mahimo aning noodles. Dako kung masave. Mga isang simana siguro may magkaon aning kamunggay. Pero di pod noodles isagol. Karon ra pod ni noodles. Unja lain na pod.